Betul kan? Nah Nabi makada as-sadaqatu tada paul bala. Yang kedua, dau mardakum bis sadaqah. Dua hadis saya. Maka Nabi kata as-sadaqatu tada paul bala, yaitu pas sedekah na tolak abalae. Yang kedua, dau mardakum bis sadaqah, buraini lasammu nasabab pas sedekah. Iya nama gala masih dapat kaya roga gaya waramparangnya angka carepana. Iya kau masuk carepana mapacing. Yang itu ampai sakka carepa pak. Tak akan asa bersihkan hartamu dengan zakat. Berarti ya kau lagi sakka mapacing. Iya nang kagaga monro nama carepa berarti carepa ya tu. Jadi ipasu ina mapacing. Iya masuk lo nak carepa. Jadi aja tersebarang malah sakka. Alhamdulillah ilalan na yawan nile ang kaki napasita rupo kong Allah Ta'ala sidi acara ipagangka iya acara tae acara makalilem magi wakada makalilem nasabak namo arak tulisan tempat turunnya agama itu Makkah dan Madinah. Ia acara halal bihalal degaga ukur. Namun istilah halal bihalal ditulis sangi arah. Ia milis sangi arah itu Makkah dah halal. Nesamo tapi yang Makkah dah halal bihalal ditulis sangi. Nasabah halal bihalal bukan dari Arab tapi kolokwi Indonesia. Ini kecetus kami pamulang alena taupan ritata ke Wahab Hasballah, salah satu muassis yang pendiri Nahdlatul Ulama. Nilawi oko Soekarno waktu merdeka Indonesia, nilawi oko Soekarno supaya ia ro pemerintah tokoh politik istimewa masyarakat bisa siruntuk supaya nareko angka masalah itu saling memaafkan. Tapi ya waktu maka ke Wahab Hasballah adakan pertemuan silaturahmi dengan Soekarno. Kok istilah silaturahmi? Nah, sebab maka itu istilah biasa. Mega ni yang kalinga marepat na pigaw tawe. Alena istilah ya de na biasa-biasa. Betongan na de panang kana pakai tawe. Maka muncullah istilah halal bihalal. Anakku tanangi maka ada nama nana. Maka dari guru ke Wahab Hasballah saling menghalalkan. Makanya maka istilah halal bihalal itu sudah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia. Agama nana ipa kata i anu marotae, ipa tenang i anu magarwe, icairkan i anu matadae, disambung yang putus. Jadi ipa si sumpung i anu patue, ipa kata i anu marotae, ipa tenang i anu malucae, kemudian laipa coloi atau diencerkan yang membeku. Jadi yang kekamamu pada na cair THR na, cairkan itu. Jadi itu maknanya. Cuma ia tahu panderita memulai naramu istilah namalai kesimpulan maka dah tujuan nasitongan na halal bihalal to siya dampengan. Yang itu makukuha namanya kamu delek na ang kasih bahasa na terbaru. Maka ada open house di Setangkalinga, open house tapi bukan open health. Jadi ia roh ampai halal bihalal tahu na sama mega masalah muncul di kalangan kita
apalagi Pak politik makoko to, pulai pemilihan presiden tahu pulai pemilihan anggota dewan, mega anggota DPR dia sembalengi di masyarakat tapi tenanya na todo. Mega mapandiati, mega tomat terrajan Cina tapi lari. Iya na masalah nasaba iya puasa si sumpumi lori po Allah Ta'ala iya ko angka dosa lako pungi sampai sunat toba mi atau istighfar dipakai kalau kami po Allah Ta'ala iya kami kolok rupa tawe masalah nasaba namoto milaw ko po Allah Ta'ala ko din ada po yung iya tawe bekon iya na jadi mestinya ya halal dihalale sini na ya cale ede na terpilih to lima nangi iya toli supaya saling memaafkan tapi nilawi matu si tomanna halal bihalal bukan ceramah tanya ceramah pokoknya halal bihalal lain disari iya cara untuk memberi pemahaman iya pokoknya halal bihalal mak jama nato siak dampangan makanya nilawi matu ya ko selesai ka macarama pada tomak kede mak jama na tomak barisi jadi mak jama na ramalili jadi supaya saya jama kemana nih iya na yasa halal bihalal saya dampak iya punya macarama cadangan nih tanya pokok tanya jadi matu ko selesai carata oko di panitia tak yole rena guru tak Ustaz Jamal dia ke kanda saya. Sebenarnya beliau itu yang mendidik saya di UIN. Di organisasi beliau lebih dulu. Jadi saya bersyukur bisa dibimbing oleh beliau. Jadi memang karena beda 2 tahun kan. Kayaknya beda 2 tahun. Beliau itu luar biasa. Jadi makanya kita berdiri di sini napa matu tomak jamak. Jadi tomak baris motor saya jamak-jamak cene. Nah, pada kok Kalimantan. Ya Kalimantan ya napura masampa jatah si jama-jama itu. Jadi itu yang paling pokok. Ini makun reye okomatoki itu barisanta. Akan dia kita jamak malini matalu. Itulah yang hakikatnya halal bihalal. Tania ceramah tania. Nasabak tomelo bisa dampak-dampak iya Pak. Iya makokuat si salah Pak magampang tahu si salah. Iya mi romelo ipaket ta, maraji. Kaya kata sa di maraji mak dampang itawi atau milo dampang. Kaya ka maraji. Milau dampang atau ya dampang itawi. Kaya ka maraji kira-kira. Maraji mana? Magampang. Iya ko angka tahu maraji mak dampang itawi. Si mawa angka tahu marajin nilawa dampang berarti angka ibalisi mak dibola upilalan na atiya angka mo ibalisi iya na lo melo ilaga melo ilayewa ibalisi lata mamuka apa iya waktu na ramalan Pak perlu sampaikan iya waktu na ramalan iya ro setannya tanya jinga setan ya ro pangaruing kita wero na lo salah na pigaw dosa ya sakira ni udah ya sakira waktu na ramalan tapi pas asal leparang lepak mana ngipema iya na tu ampai ko ramalan ni magampang makasih tawe mega pak dari jamak lorong mega pak dari jamak asara mega tau masuk paja subuh magalak mengaji ya ko ramalangi mega tau masumbang magampa tawe masidak ka andre nasaba deni gaga ibalisi mampangaru apa pura ya siorang maka naman nang kataw madosa ko ramalan ustaz tanya na ibalisi napasumani apa 2 tu nasamari tayo na madosa nomor sidi gara-gara ibalisi syaitan yang kedua gara-gara hawa nafsu iya ko ramalan ya sakira ni citi napasumani yewa. Nah, iya na tujuan na puasa menekan, mengendalikan detosi ipatakde melomi dikendalikan supaya aja nama rajalaka. Iya. Nasaba napaswe oku itu lalan na setangi. Bolana na setangi yaitu napaswe. Jadilah guys setan na ko ramalangi napaswe man.
Ina tinaka nabita raja'na min jihadil askari ila jihadil akbari al jihad nafs. Jadi jihad nafs itu paling berat. Nasabak dinirita. Jadi aja tersalahkan setangi kurang malang. Pak mega toto nasa seta si aja makwai. Maka dari setangi kurang ni haya sakit atau musalah kamu. Itu. Jadi tanyana lena. Napasut naman ni. Magkalay gurut ta kali si Denreng almarhum kacaramana wang kalinga iya tu napaswede to na melo ilagga melo mi ikandanikan apa majato tahu ko dega napasunda majaha ay suro loy magalun nasa ako nang ribarao suro lo mabalun nasa torogi hindi kami najama tahu mate namatay akalang desi sa gaga iya si podang iya si dena may najama iya tahu maketu majato napaswede tu na magala tayo makareso, magala tayo sapali, majato si kumatandrela day. Apa una, pahalala man. Poko na. Tuliya na tumadeke nasa, iya ko seko, mide na siya gisaro. Yan na tutuloy tabay. Yan na tumadya. Jadi yan tuwa napaswe, melo ikandalikan. Dito na may patakay. Jadi, na iya may gataw, makukuhay, kung kakasalahan, marajirajine mamilo adampang. Ang kato jito makada. Kurang dia wadang pangi. Kurang nasa wadang pangi tapi dia kena tersisumpu na makwa maniro. Dia wadang pangi sana itu. Jadi makada kurang wadang pangi nasa tapi makwa maniro. Dia pernah siap dampang gitu. Sisumpu milih mana? Dia tu ampai na dobolo. Halal bihalal. Betul na si halalakan ni liman na nasabak jama. Si halalakati atin na nasabak memaafkan. Paan ka tahu mak jamak bami tapi si gari ibu isin na. Ini becilo. Itu bawa tak mako itu. Iya, dena merok tarimai. Kemudian iya ni matoi di tahu Pak. Saya mohon maaf ya. Dena metalada kama ceramah nasaba. Matu ko subi pasawa ko lo manukori. Jadi lawite jange paling tidak cukup rasa tidak. Makia. Jadi ia ready rupa tawe narik potomelo milau adampang. Maka dekat dua tu salah pak. Maka dari makada. Alena salah. Toh sure lo milau adampang. Angkat to makada. Alena salah. Dewa dampang ko tanya alena lo milau adampang. Dena kono ko patunjuk agama. Maka dari ayat wa afina anin nas. Adampang ni rupa tahu. Dena kada suri lau milawan dampang. Tekajak nagamay. Jadi aja tak kada alena mo suruh de. Maka dari itu pandrite iya kui ko salah ilawa dampak ko. Iya ko tahu salah adampang. Maka kira-kira ko makir. Dia nanti nasi salah tayo ko makir. Alena je salah. Iya ko alena salah. Dampangan. Ya ko makir. Iya memang to salah. Ilang dampangi. Dia na to mapangi ba? Dia na ka masalah ko makir to. Tapi ya ko perintah agama. Wa afina anas. Dampangan rupa tawe. Dia na kada suray. Lomilo dampang. Apa tanya ki puang. Yan na to ampay ichat ko po ng Allah Ta'ala. Tau suring ni tau lo milo dampang ko alena. Maka da alena mo suro lo milo dampang ko kuya. Nacacala na po ng Allah Ta'ala ito. Yan na to nakada aya wa afina anin nas dampang ni rupa tawe din nakada suring lo milo dampang. Ya ko ki ko ng Allah Ta'ala ta sala na suro ki ko ng Allah Ta'ala milo dampang. Tapi ya ko rupa tawe layak dampang ni tau salah. Ya ku ini salah, lau kini lo dampang. Dia nanti nasi salah tahu. Jolo. Kegaya dia tahu madar nasi salah. Nomor si tahu mak beli bola dari si salah ni. Iya. Ini kata mak beli bola si salah. Agan nasi salah. Na manuk na je to limen ko boleh na cari parepa. Manuk na makre guru tekali siden dengan almarhum. Iya ni matto tu ko manuk na bali boleh nendre o ko boleh de nito tu nak bisa kaje. Dia nak bisa kaje tu
Madari itu agak kuiruk ke jambak jolo na palutu made. Makre gunuta. Ia ko jambang manuk na bali bola mo kwa demu aja mo bisay tay manuk. Apa macai ko tu? Demu na mo bisay. Bahasa aku itu. Jadi ya ko jambang manuk na bali bola ta ko adeta aja na tay manuk tadi bisay adeta na. Ya ko tadi saya adeta pacin itu pak ini punna. Jadi ko tay manuk tadi saya manoko kia pak manuk na tay jambang. Tabahan ni. Yo po ini tapay sasay manuk na aja bali bola. Mana segala nama firman na dulu jambang. Maku memang. Yang kedua, ada pima dari pala kita we. Yang kedua tanah-tanang madari mata na po ibali boleh matak matik kay takke na lokon rota. Na toli tak den na daun na. Tak den na le makmadun rugi daun na. Bali bola na toli seringi. Apa aku metia se na onron tanah na monro daun na. Tapi iya ko agama pak. Iya ko pahlawanan onro itu ero kagak perbatasan. Iya ro takke tamay okko bolata. Datanata ini punna. Ia ko makbuai ini malay buana. Ia to mirolok kwe anu na tawe anu na. Apa iya lo urak na lari lokwi tanata nonroi marala. Jadi sidongan na ya tu halala yale tu mateke. Tapi ia ini dia dipakai. Angka tomato tu bali bola maka seke. Ia ko makbuai paona tapay aro na paneng lokwe anu na tawe. Kapala na malolo yaro na saya na rujuk yala timon ripilok ko edunta ay bali bola make tumakajak ni membela cakatan dito gago kumanisa ha dito gaga jadi makanya maya gatua gaga pak dia dipakai di saking tingginya adapta misalnya mapiara balai maka sanaro angka kolak balena bali galuta mapiara bali ulawang atau bali nila malepak ni balena natakko usilopo nalempak rubai marutung bitaunna nayaro wae lari lokomana ni galuta lolo bale itu jadi matik kay wae matik katibale iya ko manuru dasar denawat dia tu punana galung dia tu nak punana kola malaya lo baleta nanya tu iya baleta nanya tu yana tiasa dale manggarete tapi kita tidak boleh nasaba makada hade nasaba baleku makade iya ro balele pura kamu tandrai makada de ini tu apa makada balena tahu itu watana Pak. Tapi kita di timur tidak. Itulah hebatnya akhlaknya orang Indonesia. Tapi yang aku kuali tadi na rubah. Oh kata kakolan ada rubah nalai. Ada rubah nalai makanya bu pasangi ini makun raya he. Pakontak kamala kita pameng atau pak jebak balik. Ya nang kabale na pulangi tatanai. Maka kemri curu dia kontak yo nae. Dito kan ako kaloban na tawe. Iya. Ito tanay ni. Apa iya na anu hara yanre? Oh de na me matu. De na me. Wija pangajari na deje na melo. Iya. Namo mapangadya makwe aja takado korobawan namo kohe. Mak bagebet pay tawe talay chidi ta parikantong chidi. Namo iya to. Iya, dito gago ko ni Monri. Iya. Maka apa tiga masyarakat maprotes nasam korupsi pemerintah, korupsi bupati, korupsi anggota dewan. Ya tahu lima kali korupsi Pak magampat tatesi. Talinya bagi ki ya konalay dua tapodani maka namu iko camak korupsi toko. Apa itu mak pagi kayak bola memang dua. Jadi matandrat tuh aja na Pak Mega tuh tahu makor tuli tahu minita nalena masalah. Iya, loki botingnya hati-hati ki. Aja nih buku bawang yang kagak nanti napai parewan lo boleh, oh bahaya.
Ito gago pa. Denule mak baraka ibu denule. Nandray anak ta siya man kani nga baca. Nandray lakay ta. Yan ato naman dari salingko. Iya. Baine mandray deje. Kelo. Ini may tenang. Iya. Ini upasan niya. Iya to ko anu mak baraka de. Namo mga katandre na tantangang itata ito ditenang. Nasabaan makanja memang. Jadi iya tu anu harangnya, anu masalah, narekotano kota kali, nalucaki ati. Iya na tu dari bisa pasilya ke makanja ke maja. Iya na mega makokot. Iya. Mega aruan salingku, mega to makure salingku. Iya. Makanya terjadi lakay tam. Tantangan sekarang besar. Agwa kada maraja nasaba memang perbandingan naruane makun raya 1 banding 7. Enang karuane pura mak bayi ni cikin tenang anak darah di katawan. Tapi jamu tamalada ni tahu ko anak darah apa dia tahu tu nanulada anak darah iya tu janda bahaya lah. Tanpa madari mas sabotase. Apalagi tu magala mati tu kilo mako bahaya lah itu. Kita jagai Pak Mega itu ngaku apalagi sekarang tidak ada jarak. Nasabaan ke siasat TikTok, ang kaya sa Facebook. Oh, nanya Mega kita makupatawe o kumana mo ni Facebook nabawa kong kamasalanan. Mapangiwani lakay na tapamakibo status, ako menyesal. Makibo status manaja na sa ako menyesal. Seandainya ku tahu memang dari dulu tidak bakalan, ternyata kau begitu. Ako malah gambar lopi-lopi pecah. Naruntuk duday nasa wataw mapangiwan ni. Tapamakiwa ko sabar say. Ha? Iya napakasolaman. Dito ka ako di. Ha? Mega. Pasang ni ang kamasalata, jangan dikasih masuk di situ. Dia solusyon ko tuh. Kita tahu Pak, ya Allah, pertama ko Facebook, ya Allah, bantu aku, oke Facebook nadenang ka na, di pagaga ko hadesa, sama sa pahadesa na, di gaga malaika, nautusok ko ng Allah Ta'ala, mencatat doa di Facebook, di gaga. Atau ang kanini darun to, di gaga malaikat bertugas mencatat doa di Facebook, di gaga. Iya mi ko to mas sampajan, makanya kong kamasala sampajan. Kemudian yang kedua, magi jero na matana tahu mak dampengan di padang na rupa tahu. Magi jero na sisala tahu. Magi nang kataw madarni denule si sumpung oh ternyata cik di bawah. Ang kasipak sombong ko kulilalan na watak kali. Oki ati mondero lasati yan. Apa itu lasan nati dia itu napita, dia napita. Magampang ini sa lasan nati itu. Iya nang kataw ni tadecing na to makirek-kirek lasati na niya to. No? Ang kataw lo o palako super si Runtu anggotana na mabuah status. Alhamdulillah kita diteraktir sama Lepting. Terima kasih teraktirannya. Tanpa makomi tiyak nelo siya tiyacang. Tania tahu nelo yacang alena malasati apa deni only. Jadi tania alina itu malasa menrite umrah pure matawapa mapamapoto kuyolo na Ka'bah nasa alhamdulillah dapat rezeki bisa melihat Ka'bah secara langsung na setiap Indonesia diajak tania tahu nelo yajak iku mapat dia tiap pada di bawah loh ika makiro ya jadi yang nang kata minta deceng nato namampat dia tie lasati na niya tu bali boleh malioto na setiap na cicilnya tu mako na cicil na ternyata disuruh wajah yan ang kaya tu madeceng itawe na mampajao pilalang na tulitul makere-kere yan na tu lasati de na pita tapi rasa yan na tu ampay o kotas sa maka dito pandite balik jadi si balikan na kotas sa dibalik biasa dibalik ya pugui tayo itawe madeceng na maganya wamu iko tu buray dili. Sudah?
Bure deh, pak ikut tu malasa. Ya na tu ampai ko tasawuf dia tu gaga istilah makan di. Biasa di makan dah masuk tu. Iya, masuk. Angka kata biasa yan makan yan. Biasa kata makor tu. Asal tahu sikit ni ya. Si tukan na tu ko tasawuf dia kata sikit. Dah, orang tikil itu dah. Yang ada itu orang tamak. Dia gaga bab na tu masuk. Apa si tukan na tu dia gaga tahu masuk. Tahu magalak ni milau. Ya juga deh. Ya kumakaraki maseke ya tanda ya maseke iko magalak milau aja negara milau tanda dia maseke. Ini ke malasa. Ini Pak magalaki mapeleng. Aja negara tilau tanda dia maseke. Kalau ditalen ni negara agak. Mako agak. Jadi kau kata tahu makada tahu paseke ni ya kada aku tahu magalak dan milau iya. Pajan itu. Ikaw makada-kada kita masih kaki ko magalak milau. Ini na tu nasang katunasan mo tadi wa makseke. Di na maseke mo tada bang iko itu di milau aja negara milau. Apa magai yaro dalle nampak lebih rezeki itu cukup dan lebih dengan kena kurang. Kita biasakan mak dia ya. Sudah. Aja kita biasakan itu dia lagi. Aja. Jadi tidak ada yadul ulya khairum min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa dia itu gak tahu mak beri mak koi, mak kumanang, mak pala. Jadi dia kau talim ni tahu barak tak lupa itu. Galak ki masih dekat, galak ki masih dekat. Ni kamu sumbangan dia masih dia tahu. Ya, angka pun 500 juta. Dia gagah. Kasih ratu. Alhamdulillah. Berarti magalak teh mas sumbang. Luar biasa masih kita mampu menibati na panitia pekanjan. Jadi AC na makanja modele na yolo makanja alhamdulillah. Syukur ki. Jadi tonroiwi aja na ramalami ba kalau mabere jama. Loki masigi na ramalami eway sitan. Eway balisi katolo mabere jama. Aja kasi salah-salah mak di bola, mabali bola. Nasa mamagay mate mo tu tahu. Bali bola atan je kumeway ki. Bali bola atan itu. Iya ku ya rotai tataja pule mabelai mati. Nangri agi bolata miga turun ki bali bolata. Iya na tu ampai na bita ya ko ceki si salah-salah mak bali bola angka resetna. Aga nomor siji resetna saling berbagi. Oh ya ko man na subali ki. Dapat bawang. Aja tandri jolo ko dita bawang. Makomoro batete ini. Hah? Mawatami maji makokoi nasaba ang kasi gulukas. Iya tu gulukas nila maritaw sekke. Apa iya ro biasa dega gulukas? Ya kung malibali te ko pasa tatalo na nasi mawali ko monroy. Jadi napura na nasi tappa na bawa bali bolana. Itu makanya nasaba na sa masola ba itu ko monroy. Alin kasi bali bola. Iyo ko makokoi patami gulukas Macala matan na balero ko ni dalam manca giesa de bali pasu padahal kay bali bola taman ra pecok ladang. Mak bet pay makoto mega de panakibwa de na lagi bali bola na nasang patami gulukas makanja to tiyan ko macakay. Ay tahu kat ni memat to ya tu. Iya. Jadi matan ratu yan ang katawang ka gulukas ko bola na tahu sekke ya tu. Iya. Tapi yan kan tahu dua gulukasna, yan kan na dua gulukasna, nene na tahu sekke ya tu. Dek kagak ko anak ko may man nije. Iya. Na iya tu dosa bahaya dosa mak bali bola. Nasaba iya ko angka aga-aga inasu. Nay maui bali bola tak nasunasutta. Na macin ng mandray. Na deni bawang madosa itu. Padahal ya kumelo yan, pak makanya ya lo salah, manang keingat ng mindaw maming mau manang ina sudah. Tapi karena termasuk macinay mandre, makanya kita bawakan. Nyapay kong kagagay naso pa, tausakan minang katawanan bali bolata. Iya tu ampay komeki untuk baraka, yan ang kagagataki buat tabawang itaw. Malunra tu yan re ko pak bere taw. Malunra. Dahil sa mandre sanggara bali bolata malik. Kucilo kana sanggara malotok tapi yan iwe kanja paga. Hindi makigwa sanggara deje na pada.
Magay, pura ni nilaw doang ang malaikat. Man na subali bali bolay patsuka na mga kabolong. Laso naman libu-libu mo. Bali din na mapatsin. Tapi sisan na yan, kanya paga. Nainit man na subali, balirok ko na inaso. Mga pek ko manibate, tapi di na makanya. Jadi kumeki ko malunra. Tabawang ni balibolata. Nasa makura ni nilaw doang ang malaikat. Yan na ito nakada, yan na ang tataw magalang masikat ka, si Sele balibolaan batungan na si Lele, makamabelay po lelasa. Yan ang tataw palasa, cede-cede nakan na si Sakura, cede-cede nakan na si kolesterol. Nung lika pataw kan di ito. Aja mo nga tatarsin nga, kamana kan na kolesterol nakdaw, saman na iya na jamos tas. Betulangan na, nanabit ka makada, as-sadaqatu tada paul bala. Yang kedua, dawu mardakum bis sadaqah. Dua hadis saya. Maka nabita as-sadaqatu tada paul bala, yaitu pas sedekah natolak abalae. Yang kedua, dawu mardakum bis sadaqah. Duraini la sampu nasabak pas sedekah. Iya na magala mas sedekah. Kaya ro aga gawa ramparang ang kacarepana. Iya ko masu icarepana mapacing. Yan itu ampai sakka carepa Pak. Tak akan asa. Bersihkan hartamu dengan zakat. Berarti ya kolak ka isakka mapacing. Yan ang kagaga monro na macarepa berarti carepa ya tu. Jadi ipasu ina mapacing. Iya masu lo nak carepa. Jadi aja tersebarang malasakka. Ako tu ustaz magala malasakka. Aja di nano Pak, cari apa ya tuh? Sakapitara, tak bagaimana? Ya ko amileki seperenam, kamu tak seperenam. Ano macari apa ya tuh? Iya na tuh ko yan, mak dopuati di nanelo manyam. Mas tampayang di nule husu itu makanan. Allahu Akbar, deje kanelo madeje. Ega, makko madibate itu lisol de pajaije. Na ano macari apa? Iya. Jadi tapakan jaki. Ya ruang rampalannya pasu sakak na pasu. Tawa rampalan ya kong kau dalek ta makada. Marajing apo di ustasya di sereke maka gampang reke. Ya nang kapoleta lagami man 2,5% tapasal. Taki guarang reka ni khusus. Tapatama ni ukur. Ya nang kasih tama talaga si 2,5% tapasipulungi. Ramalapi matu na patapasu. Di ko ramalami mapasuki ramalapi man nadati suwat tuna. Wai manyam. Pak Galuh, dia namanya kapan apa nih tahu? Oh panen nih, wah, nakan itu lalu. Iya tuh ACW itu nakan na 5%. Dito na 10, apa ya kuragay mana mo galut tayo. Yan ikini ita na bawang, inapatore, wala mulay matinro, napakaraili manibuwa bawang. Deka, tandi komporo, tandi combo, nakan na 10% itu. Tapi narekode iya kuragay, lay komporo, lay chomo, lay ale kokona yuruso. Ibuka pabatana na tama wae. Ya kumake itu 5% kan. Dito na mereka 5%. Ya nanti pasu sakka tapada pasu memang nih. Apa iya tuh sakka tawana memang tahu kasih. Iya magalu apa sagalo ko. Di na maluang katok penano. Magalu na. Kasi kami magalusta sila macara magalu matokka. Iya, magalu ka. Makanya mo magalungnya Pak. Iya na tulo magalungnya Pak na make ko mandari pagalu mandari kida ko taw dito na sukuro iya. Nasa dinyo na siya gidu postas, lo puray kada siya kami majiti mampo. Nasa talupante kada siya munupa, nasa 20 karo dako na magati ke. Ana kagedeni mo sukuro. Iya, makati ko taw makadari ke pagalu. Talupante mi na pano. Nadupay 20 karo, napakadena siya idupa. Iya kene 20 karo mutala, napatalupante ni mudupa, wadi ko mandareke. Nakataw mako. Dito nga nasukuro. Iya. Sukuro ki papedale na po ng Allah Ta'ala. Iya to ampay sakka wajai. Apa iya ko neta pasui, mas tinala po ang Allah Ta'ala. Nasa maha na ni nagtutaw. Yan nato na madari niya kabalakan na gaga. Nasa kwe nanray balao. Paresan. Ya tu balawai pasti nak sakka. Apa dia tahu aja sakka na? Ya magalu Pak Komandri balawai. Lau poda meto balawai ko pun ni kada kutuk.
Tahu na apa tu parai kadahi. Aja mo Andre, katupunay ito. Law pasu dia sakka nagaluko. Urang tahu-tahu tu pasu sakka na aja mo solangi ito. Law musapa ko galun natin na pasu sakka ganu suy. Tahu na ito. Pero sama-sama yo katubalong galun na din na pasu sakka na ro mamba. Ura ya wajah itu sakka na. Aja namagay pa namang kali nga baca aja na tumabela nabi barahin lagi denan re api laituno patapulo sona patapuluan nina denan re api nasaba sinin na andre de melo enandre nasidaka jolo na panandre laituno api patapulo sona patapuluan nina dena marigaga nasaba sipa nami ati matuno nalagga ipo ng Allah Ta'ala sipa dena tuno dito nakada po ang Allah Ta'ala upancagi ko balaw lawan re asena nyano de iya ko balaw pasinga niya pa ceti mabereni apa hak na tawin ko kuwi tapahan dito ka pagalo mo kumang kaseke ang ketua Basnas mencari Ustaz Dr. Wahidi Ngarapani itu ko niro tawa takutan siya sakka na ke guru ta Ustaz Jamal tatanay o ko ki masigelo gigi kong kamasalata kuwi malo tatanay aja na sandro tau madam sandro minoli nanya ko sandro minoli ta pumakos wah, dia nama tek tu titi tu baku. Dia kan nasa ani ya. Wadialan ni ya. Itu deh. Iya ko sandro tu talu ni. Iya ko dena kada gesa-gesangi anak walina wadialanna. Yan itu. Nang kataw malasa na sa iya anak walina. Kana sandro pa makoro dena kita natana. Tau madan nasa anak na natayang niya. Maka dia yang punana mo dia dampa-dampa gitu sandro tahu dia pernah kena bayi niya tu. Anak sandro punro to. Makanya kung ka masalah kulimang tasure min laudongan ni yan tu ampay to matotariolo melo ino galunge mabaca dong. Melo imatanang mabaca dong. Kemudian mabati mandre sebaru mak baca dong. Melo sino galungi mak baca das. Melo lete bola baru mak baca dong. Ia magalak-galak mak balasanji. Magai pak dong apa ia kui pandre kui mang patapulo sona patapulo ni na pacapu ko tanda na salamang kaya ro andre di na paja ni laudong di malaika. Ya ko mas tampaja ni kui mang mancaji baraka. Ayo na tu apa yoli kui malo mak baca. Napi pas saja ngandre. Tabahan. Apa melo mi komandre tapi ako toli pui mama baca na denan regati de cilina katoti mana sama somok ka tanya je somok baraka na andre be apa okui itu katolak balana tapahani pak ni katoje itu tahu salah paham memang pak mak baca daw walialay aja gina po ginandre tahu materi ya toro na palinna denak ko tanya yaro ya ko mate tawe dena Andre kasara apalan naman ni Andre de kon Andre po imang makanya komeki mampak baca doang tatalipogi po imang nasuaga tapogi po imang po imang aja to sinano nasak ano to na po gila to materi tapi per si bawa ko pa tasa yalo ni ano imang ni na mapadiwat tam di na koro apalan na ni makanya ito matotariolo alusu na Andre leto tapi dito na jika kapapa baca doang mo kumili oh may kamo pa apa ang katoy ito pasalay asa bid'a ito na sang Andre ko puri baca-baca makoro puro na jaro-jaro setan si balikan ipa ya kung ka Andre na din baca ipa doang yan na to na Andre setan jaro-jaro setan ya kukura ilaw doang din na jaro-jaro setan apa kura nilaw doang apa setan ni matuwa ibalisi ko na niya buhurera maka dia ko mubaca ya kursi dia utamay bolam dia ule garu ya to gagay kung baca ya kursi apa karomasak ka na garu-garu nalay maka dia ibalisi baca ya kursi dia ule tamay yan na to ampay kung baca doang ito salawa Fatihah kulu Allah kulong subara bipa kulong subara binas napalipulami gagawin mo ya kursi kemudian pak doang ngasalamakan ya ko baca doang salama tanay pun na bola baca doang ada ya baca doang salama dalam rangka aga lete bola baru tilo doang malyoto baru tilo doang baca doang aga baca doang wariala nigasan na tau mateta yano tilo doang ni
Pak Mega Topi man, bacodang aja, bacodang wala. Hani, alam sono. Awe, denat ku tanangi. Tanpa nampak bami alhamdulillah. Awe, namo malaikat malah selalu tumak dan ni kada tubuh kiri kan. Tidak bisa gimana ni kan. Angkat tangan ngahaya. Makanya itanai ni gasan na tahu mateta, maka almarhum jano. Pau ni ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa khususan ila arwah. Tapunya sana Syekhul Lillahi Al-Fatihah. Baca ni kula Allah katalu. Pani ko patambay Quran. Napa ilaw doon? Ko baca salama, aga salama kana. Ilaw doon. Eko tapak barakai. Tapak janji atas syukur tapak salama. Elingnya tenang. Itu didoakan. Maka dan katoja tama barasanji ustaz. Angka matoha desanya tu barasanji. Maka dia nabi tadi pada suku tapak natasi dia tahu. Narekode ni nyasi papuji na lokoria na lokor sini na suwa-suwa. Makanya kung maliyo to, mitaw ko na po to na nadi pa na barasanji. Jadi sa balong na indrekyo to na rampe-rampe jolo na kita tari salawa. Supaya makbaraka. Bolana, denendreki, narekode na barasanji. Botin paru, sebelum sidat pe bay nila, barasanji ko jolo. Iya, yan to ampay ang kaya sa barasanji ko botin paru. Kama kilo. Jadi ya roto matot tadi olo, si ini hak desa nak gurui, napakimana nyuko silina. Onron, lete bola bali mak barasanji, meliu to bali mak barasanji, botimpal mak barasanji. Pokok nade meto na sabak, ia ni hades na pake. De na suku tepat nade paniasa tau matapa si dia tahu, narekode na yasa ipapudin na lokoria daripada kepada keluarga. Makiro, jadi kau kagak pak nabi kita jolo, ia na roman jadi dasar. Itu, ibu iman nata suruh, tapi enggak tahu ti mak yoli, mak baca doang. Pada ni rona wasan na sabak marepay. Bangko ni tu madari langsung ba man ha. Angka to tay baca doang. Baca doang baca doang wariala. Ni gasan na wariala ta nasa yamana. Tau pusat tu jatuh. Iya na rumah cawe maka da indokku atau ambokku ya ko tomopi nenekku. Tilo doang ni. Ya ni ko maka da yamanan magampang. Akadani kedua orang tuaku dan para leluhurku. Malulu ke mana? Yaitu si ko layaway, anak-anak dan keturunanku. Yan itu tamu kecoda selama. Ya ko layasi orang tua atau nenek dan para leluhurku. Aja tak ada. Yanuto. Mapat di ulu tu imangi. Di kada kongi. Aja akada bani. Kedua orang tuaku dan para leluhurku. Nalamana nila tu nenek telah tu copona. Ya ko layaway, anak-anak dan keturunanku. Makanya ko milau dongi. Aja natatumpu ko anak tak. Mapuncuk lah baik pak dongan tak. Akada ekuang. Tapas salama anak-anak dan keturunanku. Nalamana ngaku tang layawa. Ina tu nami tahu anak nama nami anakku aku na bata. Jangan kan baca. Sebab dia nilau doang makanya tu nadia nilau doang mana tu apuna dan keturunannya ke bawah. Para anak-anak dan keturunan bahkan yang keluar dari tulang surga. Nilau doang mana? Ya ko nilau doang aja nama ponco galuku bayiku lantaiku maponco ada pak doang dia. Kita mana imangi ko nilau doang itu ustaz ko nilau doang pak kampung malaikat ini nilau doang. Si jana mak bicara. Jadi angka ini terakhir. Ia ulang ngepa iba to. Ulang ngepa. Buya pemakalaki ulang ngepa di bulan Hijri bila dia itu bulan Nisan. Biasanya bulan Nisan, bulan April. Ia ulangi dua agak makan jalan. Nomor sidi waibosin na ulang ngepa. Makan jalan. Jadi bosikam may matuk tapi ulang ngepa ni bang dia naliwang ulang pengepa dia nanay pake. Apati mangi way bosilan supole langie, pati malansu di pole langie. Aja no ko capak na pangata langsung dari langit. Ya kung kabola tapalak na ko naru tapalin na bakoro yas atau panting tapi gunakan wadah yang tidak pernah dipakai. Bakoro dia pernah dipakai, pantai dia nak dipakai. Iya ko angka pantai tapura tapake kantong plastik tali satu kantong plastik mecelak melupoy tabu kurangnya roba koro napa pakai mampatimang iya rowae nama tu talay makanya dia ko ni doangi ipatami ko botol aku ay idoangi agi bacaan surah al-fatihah surah al-ikhlas al-falaq an-nas
ayat kursi dan Al-Kafirun masing-masing 70 kali. Maka sinak daripada suruh bagi ke sirat. Tuh, Fatihah akad 70, kulu Allahu, tapi berturut-turut dia. Fatihah 70, selesaikan hijau 70, napa letek lako kulu Allahu akad 70. Napa kulon seberat bin falak 70, napa kulon seberat bin nas 70, napa kuliah yual kafirun akad 70, napa ayat kursi, wadito ayat kursi jolo, napa kuliah yual kafirun, wadimo sisele ia capak. Tapi yo nak kuliah se de di sisele, Fatihah jolo, kulu Allahu, kulon seberat bin falak, kulon seberat bin nas. Wadi ngayak kursi napa al-kafirun, wadi itu al-kafirun napa ayak kursi. Masing-masing 70 kali. Napa itu salawat. Aga gunana. Iya ko angka tau ya tunasa nabi ta ayat Al-Quran. Iya nanti asawai Quran. Iya ko pura ta baca, tapatama ko botol aku titai. Iya ko de na macino pada ya wae, aja ta pakai. Apa angka tu salah bacaan. Iya ko de na baru warna to 5.000 wae bosie, berarti Fatihah dia naganda atau lebih ni tapi cicam ni bacaan dia nama di makna baca jolo si polo napa lo mandre sandre na semadu pasini pateru itu nak bisa mesti satu kali duduk dan hanya didoakan satu orang tapi bisa diminum banyak orang jadi citi ni tahu milau doang ni tapi wadi ni tahu yang penting pura ni doang iya ko angka tahu angka lasanna maka dia nabita narik ko iya mo pake makura way bosie bulang ngepae ayat Al-Quran na de na saula samu de gaga doktor mulit pasong lasa de na gaga doktor wadi burai ya nangka tahu de gaga anak na metta purana botti metta purana malakai mabaini na de gabi janna maka da doktor emana de aja tapaturan no iya banna way etinu pitung ngesto setiap maghrib dengan subuh tainong selama 7 hari tidak terputus iya kuman nipiki nita anak arane poleki sapaki anak arane tapiarai na yalengi anak aku pengalata tapi aku manipiki angka anak makunrai biar ki anak makunrai nampu yalengi bija-bija tapi aku tidak ada tamat tampu atau koko anak natadeng langsung menghilang berarti dene matoga bija-bija itu langsung isyarat itu. Kemudian iya ko iya wae inunge ternyata malasa tau madisi minungi gangka si tau de nakan na ila sama kalian inilah yang disebut dengan ayat Al-Quran namun tataro 10 tahun itu tidak berubah barakatnya itu Al-Quran sering saya dulu bikin iya tau mananya na sabak maripaka de pagagawaki gua tapi kamu lang ngapamu may tamu wat ko namumah yang penting ulang apa apalagi kau musiwan ni Jumai we kanjak ni tapi mesti pati langsung maka wajib dia tustas dia na marigaga na mo sitak ko bitino kijam minum ya lapak murah ni matung yang kedua iya to na ulang ngebe angka puasa asan na puasa sunnah Syawal ang kanaka apa puasa di pagaga andang nasona maka dari itu hadis saya berpuasa di bulan Ramadan tambah 6 hari di bulan Syawal pada padai narik koto puasa si tahun jadi tak kada dia ronangnya sona puasa pada ko si tahun ni de maki pak dekena puasa Ramadan 30 hari dikali 10 berarti 300 puasa Syawal 6 hari dikali 10 makanya 60 jadi 300 tambah 60 360 nalalam na si tawge 360 na aso makiro na sa batasiye ibadah kali 10 manja bil hasanati falahu asru amsalha kemudian puasa Syawal jadi tajamai dua maka dawen kako ya puasa kala pustas nigay kako asera sona magampang puasa Syawal bawan ni tanya kami puasa kaba angka tau pandita maka dia ko oku ulas Syawal mujama macio to di puasa sunnah Syawal nah sebab maka dani hadesa berpuasa 6 hari di bulan Syawal apa nih maka berturut-turut kemudian berturut-turut tajami jolo 2 napa sita pali wa talunga sona pasi jama 2 atau cidi de nama digaga apa mandadi tu mega botti ko Syawal
Jadi mega boti di apa ulah pema dena boti teh pak maka dai tong tota ulah cibi. Angkara maka dana cibi katok bah de. Biasanya ulah cibi ulah macibi. Magi na macibi. Uray na pake di na maramalang. De pagaga saldo na nelo sujok ka jamaah haji. Nelo ti solori. Mega tobot tingok kula sawal. Jadi munrin na yaro, aja na jo mapaboti nga pa jamaah haji sinelo jamaki. Yan na to nakadaya mapaboti mula cipi batuangan na, ya ko mapaboti ko tu cede itu pasolomo. Ito melo solo na dede solora. Di jo ko na ula sawal kamu pasesana ramala cede he. Kau padi sesana ramalangi. Tapi yan na umatek ka na, jamaah haji situ melo ilawi, melo inori. Pa melo manja jo ka mahaji melo tiale bokong melo solori ay aja di mapaboti pa macipi duyo ko tu nah yan na tu nasa nula cipi pa di batok mapaboti dati ta 10 bisa guna solora tay sabara pa macipi nah makiro nabi itu kan menikah di bulan itu ijazah takkan nama jaya lu deh makanya cuma tomatot tanolo akada aja musesaki paliwasisa di jono makiro abahannya. Kemudian penutup angkato sampaja sunnah utaka asan utaka pembebas degaga hak desa akapa imasumpa nabita kecuali hadis sholat sunnah utaka nigi jamu ya sampajang nasa nabita ya ko angka lasanna na angka tanamana tawe akan diberi petunjuk supaya ada yang bisa mengobati. Yang kedua, ya kong kainrana, insya Allah nawajah yang sebelum mati. Yang ketiga, ya kuya sampajangin na jama tawe, kalau sulit mengucapkan sesuatu, sulit jamu, maka dimudahkan lisannya dan diberikan ilmu hikmah. Ya kong kepala desa bisa mabia ada sambutan, sulit masuk pada sunnah utama. Ya kong anak masih olah pesantren dan ilo kita mancing di pacaramai, sulit jamu sampai sunnah utama supaya dimudahkan lisannya. Itu yang aku bulat sawal ini. Tadinya puasa malah aku perhatikan. Dia bisa pejana. Sholat sunnah utaka namanya. Arwah rakan apa? Tak 2 rakaat ciki dari salam. Tapi pangupuna puluh Allah akasa 15 si rakannya. Jadi 15 kali membaca surah Al-Ikhlas 1 rakaat. Tapi dikerjakan 2 rakaat 1 salam. Bisa langsung 4 juga. Jadi semua tungkak rakaatnya 15 kali surah Al-Ikhlas. Ia ukuran di jannah dia ruarakan nang kasikirina subhanallah bihamdi subhanallahul azim akat itu puluh baca napa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad akat itu puluh toh napa kini laudong silakan berdoa apa saja ia naruyasa sampai sunnah utaka wadingi jama ko tahajud ini akan sampai sunnah tahajud sekali sholat sunnah utaka pagumpunan ini na berubah. Ya kosoy kami damai, okui duha ita pertama. Asal pada sunnah duhabi, sekaligus niatkan sholat sunnah utama. Tapi pengumpuna aja tarubai, kudu Allah mantabu. Angka kisahnya, buku alena penguntai mengelukun dama. Penulis kitab Al-Mughni. Angka anak muda pemasere, akan dapat 5 mata. Yakin makanaki kanker mata. Masuni batu matana, masuni losaliwang. Karena bernana bagian dalamnya. Masuni batu matana, angkat tangan mana doktor tidak bisa urai. Nah najamai ya sampai sunnah utakai. Sama dia datang bisa urai, najamai sampai sunnah utakai. Magi na pura mas sampai subuh, na liu-liu, na takok manipi, layam ni cuy, oko imam luku dama. Sisan na manipi ni cuy, na pada ko nasapuru manyamatan nama ko ay pak nasadingi. Nasapuri makoy wala hitama yo nak matay sau sila lona tas sila mana tawe nasan aga mo buraya ni matamu nasan imam lukudama mamiciri ina daga taw matappa nasan naliwa bela na bola na tutakoy maka bela kampon na aja mo kapau-pau na dinang kanalok ko nasa de alina burayka itanay imam lukudama maka daan ka na muda ko masari malasa mapanimata iko gare burayni to ngamboga aga na sa lukudama ia komakadaya tu anak muda ia buraini ia tongak tu apa pura kak masam paja suruh mengaji-ngaji maga menyawatin roh nangka nabita pulaika napodanga makadangka anak muda amici matan nasaulasan nabita mamici mate suroi dan diludahi dalam kudama dalam mimpi pura ya rumoto imam kudama he
Katulu-tulu ternyata anak muda itu semua. Yan nasa topan kita, maka dia kong kalasamu na dia datang mulai burai ini, pasti angka tahu yali patunjuk, nanya tuan di burai itu. Nah, itulah gunanya sholat sunnah utama. Isa mo carana na to? Tasan ni? Waktu na ini mani, waktu duha wading, mura loro wading, yabi ko duha, wading pasiba duha cica manijam na dua lolongan. Yati pasibata haji cica mani masam pajak, dua dia nah. Ini akan sampajat haji, ini akan itu sampajat sunnah utama. Tapi dia dirubah pagupuna, puluhan lawa ke 15 masih rakang. Jadi magam kamu bila toh Pak Jalloin aja mau takut. Puluhan lawa Allah samad lam yalid walam yulad aja mau takut. Lima tak nah puluhan lawa Allah samad lam yalid. Ini pakai doh. Ya tanraka bawah 15 setiap satu rakaat. 2 rakaat 1 salam dikerjakan akasnya ada jama ini main bawah ya ku cicam itu le cicam nah ya ku tulen minggu ya ku tulen sosok paling bagus tapi ya nalaba ulas sawal tapi sawi karena sholatnya saja bulan sawal ini ya nalaba ulas sawal dia nalaba di jam hanya sholatnya di bulan sawal ya narumpa ngolongi mamagi apa baraka itu Allah Ta'ala jadi dilawi kita majama pada itu ada cara kemudian ya, kita jabat tangan nanti makalilingi supaya saling berjabat tangan semua. Itulah yang paling utama dalam halal ini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.